الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pananguan na mga Islam, yari na isang kita niyo hajaman na to ini amuin aun na isab pag patumtum piatumtumihan antara sin kita niyo waktu ini lang taparsukuan sin guru na to mulia Syekh Khaidir Buddin sumagawa waktu ini insyaallah yari aun laung takanti niya dahin ha kaguruhan laung ta damikian murid da isab laung ta sin mahaduk diya amuin kumanti kaniya rumin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dua sila ini Ustaz Zubair Badari iwan Ustaz Salkawi Ibrahim imilkat utaniyo pagpatumtum menjadi tumagna langta amin nyari haray ko ini Ustaz Zubair Badari in mawdu niya al-zikir langta ang mga damikian in sumunok pag-uus niya yato langta amin sumpatan na sin ambo guru ta ini damikian Ustaz Salkawi Ibrahim in mawdu niya sa sifat sin surga. Nah, di na ako magpalukay, itukbal ko paguro na to, amoy dimihil panagnaan insyaallah pagpatumtum katutani, wayroon na lukay hindi kan Ustaz Zubair Badari, bal yatapodal fadilah masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. In mahulinia mga kaumaasan sin kami malayo masuok itukbal sin kita ni pagsarang sukularum ini sabab kalna ang masa sin kita niyo labi na to da zaman na to ini suwari pagbugtuon yung pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kalna yung masa ini hari na kita gumawa rin ang pamay baisin kita, hari na kita gumawa sa sagatan kaya na umanot guru atau akan humati sin aga masin kita kakausan na sin kita ha zaman ini inhumati hari na kita may dengan pamay baisin kita sebab kalna ilmon pabay sin kita niyo dengan sebab yan to yari kami na unahan sin kamu atau akan yari kami biya unang kalingkod at tempat ini bukun kalna nagpasakaula ini ni dahil mga pagtaat akaguhan sin kami wayroon dapat yari kami biya haunan sin kamu di milya mga manyo tiyo patumtum.
Dahil nga sabab yan, dahil nga mga ikapatumtum sin kami atawagan, ikapaabot sin kami kaniyo manyo ti pangadjian. Diyan na sinasabot sin kita kaya inahaayat sin Allah Ta'ala hati ko mamarihan na ini biya mga pangawaan sin kita pangadjian harumini. Law sin Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biya na sin kiyahatian sin ikaw iwan sin ako in Allah Ta'ala in ayat ini daranta pagkarungukan ang mga kahuruan sin kita wairunin Allah Ta'ala nagpapanjari rin naman law na habang sa jin iban habang sa manusia malaika ni magtagipon pa Allah. Bang sa kaya ingatan si mga sila manusia bang unuhangkan in Allah Ta'ala nagpapanjari kanila ang buok waktu ang sulag waktu maog sila ni bang nila rin sa papag-ibadatan pa Allah. Dahil nga sabab yan nakakari kita papag-ibadat pa Allah Ta'ala. Daw ni Sheikhul Islam in ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Siya nalaong na inkakahinang yan na indurunin subsin Allah Ta'ala iwan nagridain Allah Ta'ala ron nakakahinang yan. Dahil naman laong na himumungan sambil mari pagkakahinang iwan nagkatatapok long ni mas nagkatatampal ay bimana in ibadat awon siya long na awon siya rin himumungan iwan awon siya rin nga kakahinang iwan sin nagkatatapok iwan sin nagkatatampal. Dahil nga sabab yan imano siya diyan na sin kihati at sin kita niyo saraya-raya upya panjari sin mahasud si Allah in kita niyo manusia lawi luwa na yararahan kita niyo sin Allah Ta'ala amo na ni'mat sa lagu-lagu usalon sin kita niyo hapagbitsara dahil hindi ni'mat ini dila sin manusia mausal niya ini harwa tampat uusalan bang niya nibukon mausal pakarayawan mausal niya pagkangian biya na sinimumungan sin mga sila salapus salih nafsuka in lam tusghilha bil khairah sagalatka bil bisarri in lam tusghilha bil haqqi sagalatka bil batil. Bang sadari bang di usalon si manusia ingin hawabaran sin siya mari pag-ibadat pa Allah Ta'ala atau kandi niya ini bisi mari pag-ibadat pa Allah Ta'ala bisyon siya maripa paginang maksiat pa Allah Ta'ala atau kan bisyon siya maripa hinang kangian atau bang nai bisyon maripa kasabunadan bisyon niya maripa hinang kabapilan. Dahil nga sabab yan dahil nga mga ikapasampay sin kami awon ibadat magaanggan hinangon sumagawain ibadat ini jaran turan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil siaput niya pagkasahabatan sin siya laong niya ala unabbiukum min khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min anfaqid dhahab wal warik wa khairun lakum min an talqu aduwakum fatadribu anakakum wa yadribu anakakum. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan uno mawaya ka kamulaong na baitaan ko sininang sarayaw-rayaw hinang amoy sutsi laong nahadarat hinang sutsi kamulaong nahadarat sintuhan niyo iwan ikataas ini laong na sindarajat niyo iwan marayaw ini laong na dahin sin amoyin magnapagkakamu sin pangaltaan niyo at tawakan pamulawan niyo iwan laong na marayaw rin sin magjihad amoyin pagatuang long niwasin satlo at tawakan magbagka mo long niwasin satlo niyo amuin pudangon niyo long ning batang liog ni limang pudangon ni limang batang liog niyo. Yung mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka-ibadat yung pagbisara na tawakan ibadat iniwaita kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sila ni magtoy maglumba-lumba
bangparkala ibadat. Dahil nga sababit tumikiway ta yung mga kasahabatan bang unuin ibadat siyabot kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala zikrullah. Laong si Rasul amo na laong yung panuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay di na dahil niya hadis ini pa mga sila rin na magkagaos magnapagkasim pangalda pa mga sila rin na magkagaos magjihad dadan sin Allah ta'ala. Biada kita iya si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil di ibadat ini in marayaw in ibadat ini nangon sin kita rin sin mga yadto. Nasabot sin Allah ta'ala suratul Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya kamu mga namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamu mga beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panuntum kamu pa Allah ta'ala atau akan zikir kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin zikir sa taud-taud. Dahil naman lang natumagna siya ini hamay na at sambil pagkahapunan. Arugaing ayat, fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dahil di tapsisin mga kaulamaan na ayat ini laong nila wabil layli wan nahar ay doon nakalaong na harum iwan sin adlaw at awakan sibu dakaw laong na hagin lupaan iwan ka na akalaw lawran at awakan sibu dakaw ini laong na apagtulak-tulakan iwan sinyan ko pamayway mo akatan kahalan mo iman jari ko himiyang sin ibadat ini. Ibadat sambil ngianan si Rasul sallallahu alaihi wasallam khafifatani saqilatani ala lisani saqilatani ala mizan. Artinya bagaan siya ini long na hinangon sindila sumagawa mabugat siya ini hatimbangan adlaw akhirat. Babu manghipuy siya ini sintitimbangan dito in ibadat ini. Ibadat serayo-rayo amalun simbanong siya bang niya inihinang ibadat ikasut si kanay ibadat ikataas kanay sin Allah ta'ala iwan ikaulong kanay sin Allah ta'ala iwan ikapagrida kanay sin Allah ta'ala na hindi zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila ay zikilin niyo laong na yun bay na at niyo sambil siya inilong na matu pamahapon tumagna imbukra laong na rin hamay na at pagubos sambil siya ini pa hapunan sin suga pagkahapunan. Dahil hindi, ya ikaw nagkuwar beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, parihalain, hindi lang mapagzikiran pa Allah ta'ala, waktu mo. Tumagda din hamay na at puspusan na yung dunaling panuntum mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, lawayan din nga subhanallah, lawayan din nga alhamdulillah, lawayan pa Allahu akbar, la ilaha illallah, dizikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawab yan, inzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kaiwanan hadis, si Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot, masalul ladhi yadkuru rabba wal ladhi la yadkuru rabba, masalul hayy wal mayyit. Impiyagbiddaan sa jalaong na simanga sila na nununtong pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan wairun nanum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan upamahan laong na si mga sila nanum num tumpa Allah ta'ala atawakan wairun nanum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala biya sila ini laong na sinsapantun buhay iwan sin patay. Hindi nga sabab yato inkatan kabuhi mahal ka ini pamanusia iwan inkatan manusia mabuka siya kamatay. Dahil nga sabab yato agi si mga gaaliman laong nila yung pangatayan laong na mari pa jasad sin manusia atawakan mari pa jasad sin manusia pangatayan na dizikir pa Allah subhanahu wa ta'ala biya siya yung laong na sinsapantun katunggutumbuhan yung ulanan iban malainkan bangin pangatayan sin manusia wayroon niya yung sa papagpanungtungan pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan na pagzikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kabaliktaran niya biya day sab siya laong na sin katunggutumbuhan siyusugahan at tenanayin doon mapatay yung katunggo-tungguan ng siyuga. Sambil laong na, wayroon na yun nilang nakapuspa, iddahan,
Bang musilay ni loko mari papag-ibadatan pa Allah, bang musilay ni mari patumtuman pa Allah. Sambil law na mawali sila biasin sa pantun kahoy patay. Impiyag bigdaan sin taon na nununtong pa Allah Ta'ala ato akan pangatayan jimidikil iman si Bayron jimikil. Bayron kapus pa idahan law na naindo nagkaw yung malain kanin sa bayrat kuhan siya ipagdungul pagkayo. Law si mga atawa law si mga sila kauruhan kay manan bialong na sin sa pantun amuin katungtungguan biya day sabat ka ulanan siya. Dahil nga sa babet to Allah subhanahu wa ta'ala nakasabot kita karayawan sa zikir. Biyataan kita sin Allah ta'ala pamanga isab sila rin na magzikir wayrong nasab kita tipo sin Allah ta'ala malingkan biyawaitaan kita sin Allah ta'ala. Biya na sinasabot sa suratul Zumar laong sin Allah ta'ala Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kabinsanaan na pa mga sila nagdara pangatayan wayro nila riusal kapagtungtungan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabyat to nakasabot kita siksaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan wayro na nuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka ini siksaon na umasubo na kita ini uwat biyaon magunin uwat sin pangatayan kimukas nga pagtungtungan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangatayan sin manusia dini tumugas balong pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka biyataan kita sin kaida sin kita lang na alwikayatu khairu minal ilaj. Yung pagtaming away roon pa siya nasa sakit ay ni insarayaw-rayaw paguwat. Away roon pa na yung sakit yung marayaw lang na yung magtaming dahil si maguwat. Di tumukas yung pangatayan si manusia along ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inubat sin pangatayan sin Allah sin inubat biya panjali sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangatayan mangsay ni nasakit amo na yung panumtong pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na inzikir kaniya. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Bukun kalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala pagzikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala ininilaw na hikahanong sin pangatayan sin mga manusia at tawagan hikahanong long na sin pangatayan niyo pagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ubat sin manusia at tawagan na hindi kahanong sin pangatayan sin manusia na hindi kahanong sin pangatayan sin manusia. Aw nang kisah dia na sin kisah imam dia na sin kisah dia na sin kisah Imam Malik ay dia na sin kisah Imam Ahmad intiara sari sin sila atawakan insila ini tanyag kurhaula sin sila tanda sin pagkatanyag nila sambil pawaktu ini nasabot na tupa. Yung katanyag sin sila jaman sin sila yato nganda sin sila yung kakilahan mga waindag bus niya di ini kakilahan si mga mahadja na hawa sin kauman sin sila. Ang bukwak tulong na limon sulun siya ini pan si pagkauman sambil long na naindon si pagkauman yaon nakapit siya hambok masjid. Naindon long na hambok masjid yaon naindon na hambok masjid yaon si mambayang siya naindon maghrib. Sambil panagad-dagaran sin siya, imaliari siya na doon sambil timagad siya lang ng pawakto isa. Dahil doon na wakto isa, Usman nila nagsambahayang tumagad na isap siya, ay imaliari na isap siya na doon halaw niya. Sumagawain masjid yawon, piyang langan na doon yung pagtuwa na tawagan panghali-halihan. Dahil nga sa wabiyad to, liyang siya sin security si masjid sambil lang na piyagwa siya ini maripagwa. Pag naindong man siya hawa, sumod na isap siya magtupalaw na, piyang langan tuod. Ininang niya si maday saday siya ron hawa si masjid sambil piyagwa siya sinad. Kita siya sinamuok. Dahil nga mga maghihinang tinapay hadyaman sin sila. Biyan na kan pagngana ni Makhzab. Ingan sin tao. Kaya piyagat siya ini matupaway niya. Apaghihinang ang tinapay. Dahil doon man, apaghinang tinapay. Dahil doon man do kay sin tao yung naghinang tinapay at tawagan nagaad doon sin tirego sin siya sa wag. Apag ginang tinapay sin siya long sin lugay niya nagaad doon sin tirigo
Amot masing-masing zikir na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun zikir lamon agak-agak sumawa zikir matanugin zikir na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil na ajaib Imam Ahmad, unulaw na, lugay mo law na nag-amal, sinaamalan yan, lugay mo law na nag-zikir, sindizikilan yan, aw nagkalaw na biya mga nagmumpaat kay matawakan, aw nagkalaw na biya mga timato kay mo biya mga kagalib-galiwan biyan. Law sin himakzab, wallahi law na, wayron pa law na piya ngayon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala in wayron dihil ka ko. Malingkan law na inkatan, simpiya ngayon ko dihil ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Luway ko law na nag-amal sin zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakan luway ko law na yan na dindila ko nag-zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Awiyat tulong na naunulong ni piya ngayon mo. Unulong ni sa piya ngayon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in wayron dihil kay mo. Law niya sinambuk tao ini onlong na ambuk tao mawaya ko siya long na mapagad maripaway ko at tawagan mawaya ko siya long na mahurmat na hindi long na pumayway ko lalong na isulong ni nambuk tao yan long na lalong na mawaya ko long na piya ngayon ko long na paulaw subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad long na mawaya ko sa siya long nakakita na tawagan mawaya ko siya nilong na maparuli ng biyaway ko long sin Imam Ahmad patawin ni Imam Ahmad long na hindi mo nagmeeting yan long nahaunahan mo. Amo na ini pagyanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar ja'alallahu lahu fi kulli dikin makhrajan wa fi kulli hamil farahan. Isu nagparihala sin zikir pa Allah ta'ala, isu nagparihala sin dila niya pag-istighfaran pa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawakan nagpataw siya sin istighfar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan siya inilong na at tawakan pinangan silong na sinong Allah subhanahu wa ta'ala hakatan lang na kasigpitan niya kahayangan iwan hakatan sin kasusahan niya laong na kakuyagan iwan warazakahu malam yahtasib iwan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lidzikian pasay nilong na sin lidziki amoy mayroon niya na angan-angan inzikil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biada kita beta ng yakis sa iniwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangon piya ngayon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangon piya ngayon mo kauna sin ikaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na magkalegyan ini ko lumawag kanya sumagawa akis sa jimato amoy Imam Ahmad din piya kadto sin Allah subhanahu wa ta'ala maripataw ini. Imam Ahmad inna karipataw ini mo kuni amon taw ini miadto kan Imam Ahmad naglawag. Biya to sa pantun in zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala mangon piya ngayon sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagparyala sin kita niyo pagzikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron in pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala malingkan iniril kato zikir in sa rayo-rayo amalan puas din zikir in sa rayo-rayo amalan sin kita niyo puas akabisan sin dila sin kita niyo pagbasan sin Quran amo ini sa rayo-rayo amalan sin mga sila mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inzikil lang sin Allah ta'ala الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wayron din nga mga magzikil bangsa kausugan iwan pa mga bangsa kawawaihan malainkan diya tagamahan sila ni sin Allah ta'ala sin taga masalagu-lagu amoin iwan sintong basalagu-lagu wayron dugay malainkan in kaampunan kanila. Inzikil din nga mga hinang marayaw biya na sinasabot sin kita gaay na din nga mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw aaman na si manu siya inzikil pa Allah subhanahu wa ta'ala in panuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron tungbas din nga mga wayron na tungbas din nga mga nagzikil pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron tung din nga Allah subhanahu wa ta'ala wayron tungbas baipon sin Allah subhanahu wa ta'ala naginang si marayaw malainkan in surah sin Allah ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Wayron din nga mga bangsa kausugan naghinang marayaw iwan bangsa kawawayan naghinang marayaw malainkan tiya tagamasin Allah malainkan tiya tagamasin ni sin Allah subhanahu wa ta'ala sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala tiya tagama pa mga sila naghinang marayaw man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min ibaning kaunan nila ini na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala tawakan beriman sila pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron tutumbas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala malainkan ni surga niya.
Dahil nga sa wapyad to, ari ko pa, ikatukbal pa mo purusin kita niyo, ipagkaradya na rumini at tawagan patuntum harumini. Ambok kaul, biar nasin kaul ni Syekhul Islam daun niya, adzikru lil qalbi kalma'i lis samak. Kaifa yakunu halus samaki idza barikal ma'. Laun niya, inziki laun na mari papangatayan si manusia. Biasa ini laun na sinsaparati ista alom sin tubig. Biadin na laun na inkahalan sinistawang siya nabuta sa laun sin tubig. Dahil tanto inistawang siya nabuta sa laun sin tubig, insya ini mafatay. Mayroon siya nista na way awa sin tubig malainkan inista inkata sinista awa sin tubig atawakan nabuta siya ni ring alom sin tubig malainkan inista mapatay. Injikil pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun ini hat long ta pangatayan indumayaw. Misang pawyadiin bangin dimayaw yung pangatayan sabab sinzikir na to pa Allah subhanahu wa ta'ala magaden di dumayaw in pangatayan magaden di dumayaw in jasad sin manusia. Kay mumungan ni Abu Hurairah long niya al-qalbu malikul a'da wal a'da'u junuduhu war ra'ayah fa in tabal malik tabatil junudu war ra'ayah fa in khabusal malik khabusatil junudu war ra'ayah. Bang di mayaw yung pangatayan si manusia maka dumayaw na hindi in jasad si manusia. Apag parayaw sin pangatayan si manusia suway niya ini ipato na pagsikilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway ini daran niya piya panuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. So ini iipat at tawakan piya kakansub dahil di yung pangatayan niya lawayan din ha jikilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kunhat laong tayo Abu Hurairah inamong sambil nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin pangatayan manipa jasad si manusia. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah wa fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Laong si Abu Hurairah radhiyallahu an yung pangatayan law na siya inilaw na insultan singkatan ang gaw tabaran. Dahil nga sa wabyad to, bang kimangi insultan bang kimangi law na insultan sinanggaw tabaran miyagat na hindi kimangi miyagat law na hindi kimangi inanggaw tabaran. Malainkan bang law na dimayaw ay bang law na dimayaw inanggaw tabaran si manusia atawakan insundalo iban sinda ayat si manusia. Amo na injasad si manusia insundalo na iwan sinda ayat niya. Magadlaw na dumayaw na hindi magadlaw na dumayaw ingkatan ang gauta baran niya. Biya na sinasabot sin kita hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun kalaw na jasad si manusia aw na naindo sa pantun dugo na kukumpul dahil law na dugo na kukumpul yan. Banglaw na kimangi miyagadlaw na kimangi banglaw na dimayaw indugo na kukumpul miyagadlaw na dimayaw katanin ang gauta baran niya. Malainkan banglaw na kimangi miyagad day sablaw na kimangi ng gauta baran si manusia dahil nga sa wabyad to kalukalo arumini magawa kita man yung pangadjian di na ako magkapahawa yari pa ako na mga amok iwan sinako ate ko nagtagad na ini tugtuban ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas day nakapamugdi pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin salawat iban salam hadunjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Una-una ito na di sing kita niyo
in patumtum sinambo nurunato hati niya manunjuki tungod sin pagdikir daanan mabuhi in pangatayan sin tiap-tiap manusia mabuhi in panungtong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mauli niya mga nagdurang ugulya in kaya sugpat aming pangadyan tikbal sinamuk puro na to ay doon bang natutulungan in kahawpuan niya in kahawpuan sin himumungan niya atin niya magmuhot in kita niyo sumud pakasanyangan dito adlaw akirat amunin surga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Abihaon ini sugpatan natin pangadyan manutiyo hakagaw-sigawsan among nalong niya insipat sintaw surga atin niya in manusia bang siya mabaya mag-angan-angan in siya mabaya sumud kasanyangan at tawakan sumud suluga sinallahu subhanahu wa ta'ala subay niya hinangon subay niya bugbugan amuin mga sipat dayta dihay ni dayta katuk sintuhan na turabul alamin in siu-siu manusia mabaya mag-angan-angan sumud pakasanyangan dito adlaw akirat in subay niya hinangon in sipat dayta sinallahu ta'ala diha ayat ini aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya lihay ni biandaan kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala alawum sin kitab niya mahamulya amun ing Quran padduman sa rayaw-rayaw subay mapatut bawbugan sintiap-tiap nangangako Muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya inasabot dihay ni muna-muna insipat sinta usulga amuna in mga sila muttaqin atin niya nakakabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala manusia nagmamanguga pa Allah subhanahu wa ta'ala wa humul ladhina ittaqaw rabbahum bittikhadil wikayati min adabihi bifi'li ma amarahum bihi artinya amin mga sila hinang nila in pagmabuga yaon tamin mahinang taming day nasiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala ta'atan li rabbihi wa raja'an li thawabihi hati niya pagtaat nila pagpatikuko nila auno Allah subhanahu wa ta'ala wa raja'an li thawabihi iban hangad hulat nila atong bas sinallahu subhanahu wa ta'ala dito adlaw akhirat amun surga. Atin niya amo tin mga sipat sin mga sila amo yung tao surga.
amo ni mga sila muttaqin. Sabab in muttaqin in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala nakalando in lagbo sin daradat sin kabuga ini pa Allah ta'ala. Di hay ni in manusia nakabibigda din nakatan hasabab sin pagmabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di in manusia mamulya hindi pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin pagmabuga niya. In paraman sin Allah ta'ala na may katutan niya. Suratul Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya inagi sinallahu ta'ala aparman niya, o kamu mga manusia, piapandari na mo kamu dahil na pihak usog ibang babae. Artinya piapandari kita sallallahu ta'ala rin na usog ibang babae. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Apa kita piapandarian sinallahu ta'ala tumpukan ibang bangsa. Sabab doon haon kakitaan na to in manusia magginisan in bangsa niya atau akan bahasa. Sumagwa intugpat tin ayat inna akramakum indallah atqakum. In lebih mulia kanila puji Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya in lebih mulia sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya ini na intaog tumpukan sin manusia ibang bangsa sa wala dito gayta sinallahu ta'ala tertanto niya hambok tumpukan atau kan hambok bangsa sumagwa direct niya ngari paminta kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya amuin mga manusia mulia sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang in manusia mulyahon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Artinya insyayan kalasahan sinallahu ta'ala. Kalasahan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang kau kalasahan na sinallahu subhanahu wa ta'ala ay lima na pasurun na kau pakasanyangan dito at lawa kita. Artinya makawa mong insipat sinsipat tau suruga banggun kay mong impagmabuga tugi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mga palamungan na agama Islam mataun ayat na maita manunjuki maun pakahalagaan sing kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bang kita ni makita ayat halam sing Quran atungod sin mga sila taw nagmabuga inhaulihan sin ayat yan amuning kasanyangan dito ang dawak. Aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Artinya magpalang maglabi pamungan kanila o Muhammad in kawi hadunya yan tiyo-tiyo da. Artinya kawi tari hadunya ini tiyo-tiyo da kung mataw. Artinya kung mawa wal akhiratu khair sa along na in kawi adlaw akhirat marayaw. Artinya ang iting kawi adlaw akhirat marayaw siya. Sumagawain pa nga suburihay mo. Unyat, tumarayo pakataan manusia bukod. Imparman sinallahu subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khairun liman ittaqa. Hama nga sila tao nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya amuyat to bangkaw takakabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala jandi sinallahu ta'ala kayo mo impasuron niya ko alam sinsuga niya alam sinsuga niya rito adarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Atin niya amuyat to tao takakabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian
in pagmamunga, mahinangdan, mahinang sabab, iwan mahinang tikduhanan, ikaluhay hamano siya tumindog sindiya akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uling baita sinallahu ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Isiw-siw in nagmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Paluhayon ganya sinallahu subhanahu wa ta'ala ingkatan karayawan. In ini din na mga rahmat ulong katuktan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala. Atin niya bang iusal mo in pangatayan mo yaon magmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, in bunga niya maluhay kay mo in tumulahat singkatan ibadat sin uno-uno na piyawajib sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biasa pa manera si magsambayan ini. Atin niya in magsambayang mahulit sa tatasan sin mano siya bangoy yung kabuhat niya pa Allah ta'ala. Sa mabibigta sinallahu subhanahu wa ta'ala, asaluway mo muhi in subay mo hitindog hindi akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo rin sambayang sumagwa kakitaan ta in mga manusia amasa na tuimi bang nato bandingon in biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala ang kaadlaw makalima. At hindi amuyat tuin siyara sinallahu subhanahu wa ta'ala. In tao ta kakabuka maluhayat to kanya kung mahuli. Mayta pialuhay kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa aun din ha mga manusia wala niya iyagading kabayaan sinallahu ta'ala. Unin iyagad niya amin napso niya amin kabayaan niya. Aun sa aun insyara sinallahu ta'ala ang kaadlaw makalima sa hinahon na mga makatu. Isu yung makad dyan to. Bukon makad din Allah ta'ala, in makad kanya. Tumiyat, tukangan niya pag mabuha. Sumagawa, in katan, uno-uno hindi akan sinallahu ta'ala. At aharon sin manusia, hakakausan niya. May tayat to, sabab yaun doon kanyang pagbabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paluhayon kanya sinallahu ta'ala. Tamangan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magpaluhay sa pagkarataan niyo. Sa iyakat niya yung kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yung mga mag-iman. In natija. Atawakan in bunga sing kabuha. Bang mikit doon. Apangatayan sing tiyak manusia. Nagbuhulal muslim. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin manusia, maluhay na kanya yung katang karayawan. Maluhay na kanya in magsarap ka. Maluhay na kanya in magsambayan. Maluhay na kanya in magkasilasa. Maluhay na kanya in magsaumbili. Malayo na siya rin na mga hinangliangan sinallahu ta'ala. Amuin papatinggalan hinang dan hikaid atau akan hikatamak sin kabuka hapangatayan niya in manusia yan aw na sifat niya sifat tao surga. Artinya bukun ba in pagsud palaw di surga muna-muna in subay ko kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kung kau kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siway hinahon mo katan, hindi akan niya. Lumayo kau rin haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayo kau, iban suo ka. In uno-uno na, dia akan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan mo inliangan niya, iban pupuklas din nakasiri pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya, bang inmano siya, tumatap na kaniya, inhinang marayaw,
Sebab dia undung kaning kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia yan, aw na sifat niya, sifat tau surga. Inhikar wabiyata diha ini ayat ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Amuin mga manusia nagnanapaka aram sinallah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dain kaunan nila hakayangan. Iban hakasigpitan. Buklad inliman nila. Tumukbal sin sadakka atau akan zakat. Labi-labi na amuin kiawajiban, amuin mga sila yan ang haraan sinallahu subhanahu wa ta'ala kalabihan altak mataud. Amuin mga manusia hati niya buklad inliman nila tumukbal pangamuin tagkapatut kaniya. Amuin mga manusia bukun malisput haran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangkitan niyo mabaya kumita pamanga sila nakauna sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sin Abdurrahman bin Auf hawak tu nambuk kula yaun tiugdan siya gutom atin niya wayong pagkaon magkalagyan siya pagkaon piarahan ni Abdurrahman bin Auf pagkaon manjari doon man nakitong daan aw natud mamimi atin niya ang marika tu palito atin niya bihon kanya in dakangan niya un naunin agi Abdurrahman ibn Auf atin niya di long niya ipagdarang kuin amuin mga ini dakangan ini sablong niya aw ni kalagyan ko kanya. Laong sin ini palito yaon doblehon ko lang niya. Doblehon ko kayo mo, inuntong mo. Amo dati ka. Pangkolong niya mabaya, pauntungan tapakolong niya, tumaong ko na kayo. Di mabaya ng turak ng buhaw. Sambil piara niya matupambok kauman, sambil dumagpak matukan nila. Itatabangan si Abdurrahman bin Auf. Hati niya, yat tuid mga sila nakauna. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi nakalamod ingan niya ini kapag yanong al-asara mubassirina bil jannah. Hati niya, hangpo sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam janjian makasuod palam sin surga suod dito hi Abdurrahman bin Auf maita sabab sin ini pagnapakan niya haram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang in manusia mabaya sumingot hama sa tayo hati niya bukun pa kita tarasaw bukun pa tarasaw in manusia magnapakaharan sinallahu subhanahu wa ta'ala mataud labayan mataud dan sumagawa ini mga batiman impuntukan niya suwira aun kabuga sin manusia. Nabang in manusia biya ini na nagnapakahadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Si hudayaon amuin kabugi niya masigpit. Akasigpitan siya ataw kan hakayangan masi-masiyaon. Yaon na pangatayan niya. In pagnganan pagnapaka hakakausgausan niya amuyat to in manusia aun sifat niya sifat tau surga ini ka to wal kadhiminal ghaidha amunalong niya in mga manusia bang sila tugalan mapukpuk nila indukan nila hati niya bukun sila maus bukun nila magtuy agaron ing kabayaan nila bukun nila magtuy
Bukan nila magpiangaron kabayaan nila. Sebab inyaon bangyat tumaagad sin manusia in kabayaan niya hawak tu siya tiugalan. Pag ubos sin hinang yaon, inwa niya magsusun. Magsusun na yung manusia. Nahangkan na yung manusia. Bang siya tiugalan. Ampan niya mapupo. Indugan niya. Hangan in siya muttakin. Hangan in siya muslim beriman pa Allah Ta'ala. Aun sibat niya tau surga. Sa mapupo na indugan niya. Bang siya tugalan. Hati niya. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may tadiya ini. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa as-sadid bisur'ah. Bal innama as-sadid may yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukun long niya inta umaiso. Amuin maalis to siya. Hati niya masapat siya. Ang marika to kumamagtis na pang. Atawa kan dumautak. Amuyat di masapat siya tawa maminasa kapag kanya manusia. Dan bites na Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun long ni intaw may subyat pigkahan niya. Salam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bal inna masadid sa long ni intaw bunnal maisog amo na in mga manusia bang sila dukalan mapukpok nila indukan nila. Hati niya, di niya mahinang ikabayaan niya sa mayta, sa pupun niya, ini buwa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangyaw niya mahinang, tanto magsusunod siya. Angkan na, uno-uno parkala, ayaw imano siya maus. Ayaw imano siya maus. Siway na niya pikilun. Siway pikilun niya, uno wa nakita sing hinang ini. Uno ba ini karayo kapwa susungon at tawagin. At uno ba ini lang ini. Pag ubos ko minang kanya. Ang dapat makapapaitan at tawa wayro. Atin niya, siwayat tutat tiya tali sintiap-tiap manusia. Sabab inallahu subhanahu wa ta'ala gaitaan kita ng liha ayat ini wal kadhimin al ghaidha. Atin niya manusia aun sifat dia sifat tahu surga bang siya dugalan di niya mahinang mapupo niya indugannya ya. Ini kaupat wal afina anin nas amo na in mga sila manusia mapatima ako apagka nila manusia. Hati niya, mapatimaap ang mga tao bakas nakaanyaya kanila. Banggitan ni mabaya, kumita. Ang mga bakasin sila nakauna. Amuin bang uno innati da sintao. Mapatimaap. Aun hambuok, Arab gimba. Hati niya, insya ini apa siya nag-udo siya. Yung maksud niya siya umbayang mato ko masjid. Dito man sila masjid. Sung na siya sumod. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban si mga sahabat niya. Dito sila lang si masjid. Ay lima na, sung na sila magsambahay. Iniyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Inagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam uno lang niya, mabat kamulong niya kumita sintaw suluwa nagsulimbag in mga sahabat. Oo lang na ya Rasulullah. Sabab di mga sahabat bang karungan nila in parkala pag sudsul kapunahan sila. Amot din sipat si mga sahabat.
nakauna. Ang panasimu din ng buktaw yaon, iban pag pindit niya yung sinilas niya. Iban pag sapu-sapu niya yung pungot niya, tinya ba kasi nagpulo? Sumambayang warakatun niya. Ang panain Rasul sallallahu alaihi wasallam, timudlo, inisarat mattu patawiyat to. Laung sin Rasul, palyamdur ila hada. Aturan ni ulang niya yung tao yaon. Pagkita sin mga sahabat, amo na yung tao yaon. At niya, tao sulo ba? Iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa mabiyat to, in mga sahabat, bang aun, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tao sulo ba? At niya magkarupkaan, magkasusahan sila. Mayta, sabab inatali nila, kaya unahan sila, sumunod parang sin surga. Biyatin sila nakauna. Naman dari, sambil unang buk sahabat, di maibing kanya. Mabaya siya, umingat, sin kakahinang, sin tao yaon. Bang mayta siya, iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tao surga. Ang panain, ang buk sahabat ini, bang wala nalo ba, Abdullah ibn Umar. Ano ka tutuan? Abdullah ibn Umar. Atin niya, inagi ni hambuk tao yaon, nang di katulaw niya kay, puno lang niya, makadari lang niya makagkay. Sa lang niya, ini, bakas kami lang niya bihan, nagliuk lapal iban si maas ko. At tinama niya, naulo pa kawisap, asal ka umarayaw. Law niya makadari. Apa siya miyakat na tupapay. Sumawa ay maksud niya yaon, in kasabunnalan niya, huwag siya nagsakiban si mas. Sa hinang niya sa direson yaon, asupaya si makakat, supaya nakakitaan, asupaya niya kajagaan, bang uno in hinang sinambok tao yaon, pagka iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam tao sulugan, asupaya niya kasimulan. Ang pa niya siya miyakat na tupapay. Doon man siya lang habay sin ambok sahabat, sinambok sahabat yaon. Doon man siya habay, sin tao yaon, ang paniya na diyagahan niya. Pagkita niya, nakaangan-angan siya. Usmong bayang, ini manghilang, sing uno-uno na ininang niya. Nakaangan-angan siya. Mataod palong ni makusog mag-ibadat. Sahabat kay walang din ha, amok manusia ini. Dia tinatalik niya. Manjari, sambil lang tabihan, dumakpakindom. Dimagpak malindom, ang panyanadiyagahan. At niya, bukod sin pagjagan niya yaon, asupaya niya masid, yung kaiban sintay mangula bukod. Sumaguwa, diyagahan niya, amuin, bang uno in ammal sin tao yaon. Arum yaon, nasupaya niya kasimulan. Naman jari, mayroon, mahalok na to. Halok-halok ka din ang buok, manusia ini na to. Inatalit niya mariklong niya, suwi na mga isang to, at niya, wakto katado. Tiya ka lang niya. Pagpati niya sinisag to, yaon da. Mas sila natutong. Amo kayo lang yung tao suga. At niya, intaw yaon, mayroon hinang, kita niya, lumabi dahil ng mga iban niya sahabat. Naman narilong ta, alawang sinto adlaw siya rito. Biyak to sa dinin ng sinambok tao yaon. Na wala na siya nakasandal. Yasubo niya. Long niya, bangga katulong niya do. Ay nakaulong niya. Mabaya kapulong niya humati. Singhinang mo. Bang uno. Asupaya kulong niya kasimulan. Asupaya kulong niya mahinang niya sa piyak kayo. Long niya baita. Long niya biya ini.
Hawak tu kami long niya dito halom sin masjid. Iwan sin mga iwan ko kaiwanan. Iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salta long na simud kaw. Hawak tu ko long na simud. Iyan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mawaya ka kumulong niya umat tu. Atau kan kumita tau surga. Insambong namuho niya Rasulullah. Ang panalong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam imisarat timudlo intyug dan sintudlo niya ikaw. Dahil sa mabiat tulong niya ingkasabunalan niya miyagat ako marikay mo atin niya duma ka bang unuin kakahinang mo asupaya ko siya kasimulan. Sa alaw niya bang kuya tanamon along sinto adlaw na ko ri wayroon long nakita ko mga hinang mo lumawi dahil mga sila amoy sa hagat kay bang unin sambong sinta ko law niya wayroon na lang na ibadat kita mo sa blong subang bahayang gak sa blong sinikaw sa alaw niya hambuk dalong ni hindi ko pagkalupahan. Magtinay matud kanin sahabat siya, yung tulad mo man. Hambuk dalong ni hindi ko pagkalupahan. Ang panyapyara yung panahingog niya. Sabab kaong niya yaon. Inagi, sinambo, mano siya yaon amuin giulal. Siya nga isin Rasul sallallahu alaihi wasallam tau surga. Laung niya sa kahaba ako lang niya matug di kulong niya pagkalupahan. Banglong niya aun manusia atawakan tao narakulong niya nagliulapal. Siyo dalawang niya siya inakarusa di ako lang niya matug hingga siway marayaw ipangatayan ko kani. Atin niya, siway ko siya long niya mamaap. Di ako long niya matuog, bangko, di mamapin tao yaon. Amurat to long nininang ko. Long sinsahabat, way na long niya to ba yung long niya way roon na. Atin niya, in isay ni, hambuk mano siya. Iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tau sulga. Hambuk da, amuin, ini mapati maapun. At apagkahin niya manusia. Atin niya, bang kita niyo mabaya, mag-angan-angan, sumut, palam sinsul kang sinallahu ta'ala, subay na to, ginangon, atawakan aktayon, pag-anat-anaran, insipat, inbaita sinallahu ta'ala diha ayat ini, wal afi na anindas. Atin niya, mapatima apun, ang mga sila manusia, asibu pagkahin niya muslim. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ang ayat duwaing inallahu subhanahu wa ta'ala makasimalasa ang mga silang manusia, ang mga sila tao nagmamarayaw. Atin niya kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga tao nagmamarayaw. Atin niya nagmaap niya api nagkasilasa aantara nila daanan in sila yaon kumusog, daanan in sila yaon. Atin niya, dumayaw, in panindog nila haarama sinallahu ta'ala. Sabab, yaon doon kanila, in sa laggo-laggo, ini baita sinallahu ta'ala kanila, amunin magmaak niya ati kaantara sin sila. Atin niya, amuyat to in sipat, ikaupat, sipat sintaw surga. Inhi kalima walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Iban bang sila yaon makawak dosa. Atin niya makarugtol din ha mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na anyaya nila ingin hamaparan nila dzakarullah
katumtuman nila magtuoy ila Allah subhanahu wa ta'ala. Pastagfaru li dhunubihim. Artinya, sa utang nila magtuoy magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila paluhayon. Di nila palabayon. Sebab kiatumtuman nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa ito sarang kiatumtuman nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Magtuoy sila mag-us-us. Magtuoy sila ini sumud maun pamuin pagtawad. Ini mangayo ampun amuin dosa na hinang nila yun. At ini amu ini in mga sila takasipat tausul ka pang nila na anyaya in ginhawa baran nila iban narugto nila in sarap sinallahu subhanahu wa ta'ala magtuy sila magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaunom walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya di sila magpatutog. Di sila magpatutog doon hahinang nila yaon. Amuin hinang lihangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab in manusia bang siya makawa dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala katamakan in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya yaon katamakan siya nabang yaon di siya magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya sambil kadugangan amuin ini dosa yaon magsusungin tamak niya sambil mitum in atay niya nakalayo na siya din napanungtong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dabang siya yato mitum na in atay niya nakalayo na siya din haliangan sinallahu ta'ala. Hati niya aun baita sinallahu subhanahu wa ta'ala yan ha suratul Baqarah khatamallahu ala qulubihim. Hataman na sinallahu subhanahu wa ta'ala yung pangatayan nila yaon tumbukan sinallahu ta'ala sintumbuk ito adapun in mga manusia amuin manusia muttaqin takabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala di sila magpatutog iban mag-us-us sila magtawad mag-us-us sila mig amuin limayo day na hinang dosa yaon sabab kaya ingatan nila inyaon bangdahi kanila palawong kangian sabab inyaon kaya ingatan nila bangdahi kanila pagkapinsanaan din sabsin to siya utan nila in waktu nila magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab innatali sin mga tao ini amin mga manusia muttaqin innatali nila bang sila riyak pakansing kamatay unhaon at niya hahalin sila nakakukuha dahil nariyakan sinallahu ta'ala at niya doon sila haliangan sinallahu ta'ala ang ningkang kawan nila adapun in mga manusia muttaqin amuin takasipat siya sipat tausul ka di siya magpatutog dito magtawbat siya pag-us-usan niya pagtawbatan indusa niya yaon sabab binallahu subhanahu wa ta'ala ukab inlawang kaapunan niya harum iban adlaw mayta pag inmano siya makawak dusa hawak to sinadlaw pagdom kaya tumtuman niya in siya nakapagdusa adlaw atin niya mangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan hawak to sindom daw damikyan ukabun sinallahu subhanahu wa ta'ala in kaampunan niya adlaw bang inmano siya makawak dusa hawak to sindom atin niya katumtuman ni hawak to sinadlaw doon na siya magtawbat ukap in kaampunan sinallahu subhanahu wa ta'ala asalugay ini di gumwa in matasuwa dahil nasandukan adapun in mga ini mga bag-iman
subay na to ini bugbukan insyaallah subhanahu wa ta'ala amuyat to in makawak na to patumtum kato tanyo panghindo kato ni sinagama Islam in dihay ni amo na in mga sila mutakin nakasipat tao sura ibali karwa manusia tetap nagnanapaka adahan sinallahu subhanahu wa ta'ala sibu dah kasigpitan atau hakahayangan masing-masing inkusog niya magnapakaharan sinallahu subhanahu wa ta'ala demikian in hikatu niya amunin mga manusia ini bang sila tugalan di mag-us-us mapupuk nila indugal nila atin niya di nila mahinang ikabayaan nila sa pagkatumtuman nila inallahu subhanahu wa ta'ala ini kaupat niya amunin mga manusia mapatima apun atin niya bangman kita niyo sinallahu ta'ala dihilan sifat biya ini atin niya mapatima kapag hinatuk manusia sibu dayaon in nakataas din kato atawa kan nakababa itaradat niya rin kato atawa siya in nakarusa rin kato sugira in sifat natuyaon amin magmaap niya api antara simbang iman iban hantara si muslim magkahit atin niya amo ini in panghinno kato tayo sinagama Islam in sugay na tudi lawaon in pagmaap niya api antara si kita niyo demikian ini kalima amin makawan nato pangadyan na ayat ini atin niya bang makahinang amo ini biyangan sinallahu ta'ala sabab kita manusia ini magkalupa tatap kita niyo amuin makawaksin kasaan atau akan marugto na tuwing biyangan sinallahu subhanahu wa ta'ala doon na kau masa bang kau malupa doon na kau makawakdo sa Allah ta'ala bang kau nasa awala mo kaya pagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala ini kaunom niya amuin di sila magpatutog doon na hinangyaon at niya mag-us-us sila magtuwi magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan at niya amuyat to hindi mga alam tapatumtom aruman ini at niya bangso pama aunit to mga walang nag-amu ha pagtapsir sin kami at niya to rin nakalamahan si panghati sin kami bangso pama inyat to aunday na mga makawa na paida na amuyat tuwing tawpik in Allah subhanahu wa ta'ala mahuli amayad na ako harapal kapitangan sa rayaw-rayaw babaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na in pengajian longta nakawa na to dahil dua puro na to ay doon. Alhamdulillah sa rayaw-rayaw pengajian sin kita niyo pagzikir dia luparagos nagsusud namin dua pengajian ito kay doon karwarwa. Alhamdulillah nandun ko dia mga masawa jari na in kami paggabi mga yato na dimugto bin pengajian sin kita niyo waktu ini na biya na sinari na mga pagkalupahan in magpasampay sin salam dua pa katawag tayo manguran amoy lawi-lawi na to di malok kamo waktu ini unuha-uno na sila binaybayan ng kabutang siguro na kaya rin alaw ng simula na ito ini sampai pagwahula launta labi-labi na rin dito ang mga hula Arabeto amoy biya mga timatandon kamo sinparkala ini amoy launta wala namutas siring na panagnaan sampai pagyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala masih sila ini yari launta ini timutugda sinununo pakarajaan kauunahan lang kasi ini channel na to ini insyaallah atau walang kaamuin foundation kita niyo mga katawte manguran salam doa kaning kataan auno-auno na kamo nakabutang dinak magsabot si mga kaulaulaan labi ra kamo makaingat labi ra kamo along simpangatayan sin kami insyaallah in kita niyo ni nagdinang amal pa Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa kami hindi amin hula na to ini na magpasampay sa sin amanat sin kamo insyaallah pa maksud amoy in sin kita niyo supaya mahinang na to in katanta ni amal ibadat
amoy masil na to hadlaw ka na insyaAllah subhanahu wa ta'ala amoy ito hindi mga pasampay kami manjari na ibalik ko pa uro na to ay doon namin nagkainakusan natin pangadyan ka to magkhatam sin ini programa sin kita ni waktu ini dahil panghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala di hindi nembiyano na kagaos-gaosan niya insyaAllah amoy in pangayon na to kaniya sarta yung mga kita katanta nagalok dihaon amoy butod na to pa Allah subhanahu wa ta'ala man kita niyo dilan niya tawfiq amoy maksud sin kita niyo katan pamarayo insyaAllah amoy mabiyan kita sinamin pagyanon kisah niya ay doon kay napusan nito amoy sipat sa rayaw-rayaw lang ta biyayta niya amoy bukon datod matao din amal ibadat niya biasing kata namin nagtuyo sumakawa in kaniya malanuin pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala malayo malanuin pangatayan niya patay manghut niya amin wayron kuto-kuto din doon sarta insiyadi niya pagpirungunin mata niya sa kainuri niya mahawas na yung kalamsing ginawaran niya inamin ikiliwan si Jalki doon nakaupunta alhamdulillah pangadian sa rayaw-rayaw balik pa ko na itong magbalik amo hindi niltato pang Indo ali hindi niya gano'n na balik pa. Alhamdulillah na nausap na yung programa sa kita niyo at niya mangindua kita ni Allah Ta'ala pangman kita niyo hidayatan sa Allah Ta'ala amin panduan niya adan sarayaw-rayaw amin agama Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil as-sirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.